duane sang kandinsip tertuang ide presiden titiang nyalengin acara saling membuat sekali mungkin ini rasa ngayu bagi adalah titiang berharapan untuk punca pengastukar Om Swastiastu. Mungkin pindah untung lagi pindah titiang inggihang ngelinin inde pindah Raja Gambali kedasaran antuk Tri Semai ide dani lan semeton sane wong yang titiang jagat Bali wantah pulo sane dengan kasumbung re jagat makudang-kudang toiram kanggen kesengin jagat Bali tuyarnya ni pulau seni budaya pulau seribu pura pulau kayangan lan pulau surga kagungan Bali kadulurin antuk kasrian jagatnya ni karamah-tamahan para jadane kalar sani ide utama kawetenan seni lan budaya ni sani kapermane antuk samyang agama parindikan ngerajakan Bali kedasaran antuk Tri Semai Tri Semai punika wantah tigang kala sani kami nilai utawi panureksa kahanan jagat Bali damulian napi sani kakiang Tri Semai punika luar gani sani KPK pertama adite sani mati galah sani sampun langkung yang kemana antuk titiang minabang ide sang yang para mukawi sampun menicikan inti pembuktian jagat Bali gumanti ngutus undagi indri lokani igihang ide pengawan wiswa karena ngardi rupo jagat Bali sekali puniki kewenangan ukurenge bila kadi segala gunung danu alas api rojokan toyo kata yakin pawilan lan penyidebang sang surya kemuli ngardi ulangun jagat Bali ini ide sang yang widi sampun ngardi jagat muah sedagingnya ni raris ide meraga suksma pinaka jiwane jagat Bali jangkap skala di skala kapari purna dumilah tejani dia ngamu bokit jagat cali mamurti dados taksu Bali punika awinan agung perbawa jagat Bali ni tu mengabdi angop pada jatuh saningan aning punika makawinan jatuh Bali sani dumun pada kuku ngerajakan lan yang budaya bakti reng ide sang yang widi eling reng kawitan melaksana manut saking pembelajaran agama Hindu ide dari lan papilet sani semayang titiang sani kaping kali ada gata sani mati galah sani jagirau Bidadap ngerajakan Bali sani jagirau kaut sahayang antuk ngewerdiang jagatnya ni keagungan seni budaya ni mangde kopi kukuhin antuk pemargin adate sani kapermana antuk Tri Ide Karani
Tetua ajaran punika ngabdian mangde irada statu becek menyambut raya segilik seguluk selundung sebayang taka rikala nangkepin sekancan pasir rama majang reng keluarga pagubungan tala renjat ke tiosan. Yening sampun presidio itu dengan era globalisasi kawedanan jagate sampun kenius panglima kita nengse budaya duwene mawinan budaya lantatu ditikau dipane sakakidik saingan muredang mangga budaya Bali tetap aja terlestari yire sarang sami utamanipun para yawana waspada pilihan budaya sane ujian patut pula iwa sane ujian sane tanpa patut pula yang nenten waspada mereka wetenan yus dulu negara sane tawah-tawah juga pasti ke pacang geni budaya sane nenten manut reng budaya Bali yening sampun keni budaya sane nenten becek pasti ke pacang icang budayane sane sampun kalokah indek kaluwihang jagat Bali saha kebausan budaya babaline wantah budaya adiluhur idedane lan para semeton sane Krishna sedikya sane kaping 3 waktu mana sane mati galah sane makin rikanjakan galah makin akeh publik bakane lindakan ide pengerajakan jagat Bali napike idedane sapun proyeksi rekawetenan jagat Bali sawah-sawah sane jiwa toyo trabai sane ini abing lantaruni belas karubuhan kadang sahan raris katangkep ring wangunan beton yeni nasa punika ring ninja iradu mangena pacang nunas amurte mesola merugikan nyastra lan lan ngastiti ide samyang widi saking nija iraga ngawiten raja gang Bali yening tanah sampun telas kado sepatutnya nih iraga patut liang dados jaga Bali embas ring Bali duane kawentenan jagate sampun sayang denger indek keajegan keasrian tala keagungan seni budayanya sane makin dire sareng sami mausang parindikan tata carane mangga budaya Bali tetap aja terlestari ngantos kaukas ngiring dap-dapan pelagapan hancur sane kaping pertama migukuhan terkajelang sang yang agama puniki manut saking sila pertama Pancasila inggihan ketuhanan yang Maha Esa sane kaping kalih nginggilan ratu prawartini Indonesia satu awangnya sekali sekali sane kaping 3 nginggilan tanda prawartini agama sane kaping 4 ninjapang pangguru kasusilan wiwah pangubujiwu sane kaping 5 mikukuhin awet-awet adate mangde para jani Indonesia nenten radol tanah
awek-awek adat lan sastra agama. Sane kaping 7 ngawekaken pesta kesenian Bali. Sane kaping 7 ngawekaken pasrama. Sane kaping 10 nguangun sanggar seni budaya. Sane kaping 10 ngangkat guru bahasa Bali lan seni budaya. Sane kaping 11 ngawekaken lomba seni utamane sane mapaikutan ring bahasa Bali lan seni budaya. Idedane sane wong yang titiang inggih wantah asa punika atur titiang ngeuningan inde bidadab ngerajagang Bali kedasaren antuk tri semai. Dumadak wenten pikinonyane giring sareng sami maparidapdak ngerajagang budaya Bali mangde nenten rereh. Maka pengaksama atur titiang surgang rene sinampura dumugi sareng sami nemu rahayu lan labda kayu. Sareng buku titiang antuk aturan para usan. Oh